Shubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya Rural Tourism Forum kalapan sngo sa kasorkar jila bakadon kam banda puli benia bah amban supertu bud ya karo kompanyat kam jengok kai kumbale ha jila Sikkim. KMRTF kalayatai saniru ya jing perking banwan ki kalina Assam ban kit ki breo sa ki jaka jengok kai baper khamtam hadin ba mi ka jing dawa kabala bu ka all Meghalaya Khasi Tourist Taxi Association sa kasorkar. Haba keren cikilat patai kubor mentang sengi ke hanyo trik risau arajar arusau hadin berada banyak kendo yo menteri ketenat jengok kai ke jela uba Paul Lingdo uchairman ke MRTF uba Alan West Kharkongor uloong baka forum kalaya tai seni ha gejingelang kabala long ha kalai potrik unailor arajar arusau harengkat ki klik nong sensar lem bat kito ki baterai ke kam jengok kai ha kabala shimru ye karai baka jing perking ye ki kalina Assam ban wan shiki jaka jengok kai kam ya hap satya uloong baka jingelang kala penpa ba amla ban le shiliang yanu ha ba yadai bat ki kali ki bakit ye ki nong jengok kai perthei bari ya keren ru halor ke jing dawa ban pentrei kam ya ka Sikkim model balalap ba kalong ka basitam ban le ya kata henry ka sarkar ka dan kam ban puli benia ya kani la khala ni ban pun urlong ya kata keru kompenya ya ka kam jengok kai kumbale ha ka jelas Sikkim Shishu ke MRTF ha ka jingelang kala kerpat ya ka sarkar bakan kintup lang hapo ka komiti ya ke bedan berita ha ka kam jengok kai ban ya samlang ya ke jingmut jing perkat ha kabaya day bat kajing dawa kakinhon AMKTTA bat ka kaipot mday ban shimpor Henry ka committee day ban pha no tang hapo Henry banai Como chairman juga Meghalaya Rural Tourism Forum cupun tip ifi ba hadian kajing demand jong ka all Meghalaya Khasi Tourist Taxi Association pelabu sa sarkar na kaliang jong ka MRTF kala lum ni ruwi kajing yalang kabaya don lang ki nong trade tourism afer don lang ki klik nong sincha jadi na kan penusla kan sora nang tan na kan daw kish nong pring hakaba election mon phat kumno ban le kan ka kam nomor ba ta ya ka kam jumo kai perse ti hakato ka meeting ngila yarai ba mong bangia persya ndre ngime hak jumut bat kadiman lani kajing dawa jong i katukan ni teli kiseng ban pensange jadi kali kamai turis bandrung saki turis spot paper jong ka jela jongi ta ketika rai ban kong karai ba ar ko ba bar khot ki kli nong sinchar ki wan ban ya simenta meeting kilarai ba insyalut ya bar khot ikali ki bawan na sabar bandrung hapo ki turis spot joki kajing ong joki kalong ba kimla ban le siliang yeno ndai hapan wanra kajing ya biang haboro nda ka ba kisno ba numla ban khang yeno bandrung hati turis spot joki poin ke balai kalong ba hawede ba kadiman joki ban pentrikam ni kata Sikkim model hapo state jongi na kaliang jong jalang terus ni kala snow ba le se ha ka jela Meghalaya jongi kan lok basitom ban pentrekam ni kani ndre ni aila ya ka sokar jela ban thau kilat ni tila ni ban wat jing tip balada kata ka jing pentrekam jong Sikkim model kala ni ban pun urlong hak state jongi ka poin ka basaw kolong ba la kerpat ya ka sokar jela ka bala wanra ya kata komiti banyak keren terpang kapide bangan gajing di transporter bahaka to komiti in saplang ru yaki katukan ningot kinong pre kam semua kai kai nang bakin la ban ya samlang gajing bot perkat ki bede baka diman jongka te tunhun AMKTTA kapoin ke bandri kolong ba nakaliang gajing lang atau kasni kala airport ya kan ka komiti batmai ban aino ya recommendation jongka apo andrew balai nakasni ba la constitute ka kani ka diman jongi ban ai ka report lani ka recommendation apo andrew balai kalong ka jingsno ba teng ki committee basna da sarkar tim jula ban ai ya ka report jong ki ne ka recommendation report mobian na tagdaw la snow ba dan kam ban bu for ba ka por bing labu kadi andrew balai kanti